ke ufoko odi ojogbanle ke onini akata ohimbe ogugun ke onabu mewo esani obenke omokoni ebehiwale keji owolo alo o chinele isake oke onini abu onabu ke hanki isake oho onieni ojogba dani oye agbene huwe ke onake oheche ebule twa o doctor alo national ambulance niji 112 agbene we sake ochi oye keje kolo etamu alonte be akpanga ke kolo stroke ni te dwa ai bien kanya bawa ni wala don cheme ke nyeme ni bo HOMEBASE TV tue ngbeji ni kwade ntre ni ake wole biami ni woyo ewo wo ba kwe coronavirus COVID-19 shi me nchola ke muswefo atwa ni chensho mkeba ni egbe omo tamu wo uchashi ogboila ina mo bobo be kenyi na wo ebi ene be na kanichumo min wohie coronavirus jeshishi ya China ta bonu wo fe wole egbeme hu ha boye jeme shi agbene ni eshi jeme blankete majimpi ano ni eke Ghana wajakuma ne hu he eke lekra eyebie mene shi tamu ne okwe boni ebale eha ye wo manemi Africa majin ni wole efe atwane yejeme ni wabahanye eyikule ke boni eye mambi awiye ha ye gapopa neno low Greater Accra be ohai pa nyoma ipa anyo ke enumo 685 ohai pa nyoma ipa anyo ke enumo ni twanke ke fu ya da gan shipon neno ti monika hie ke ojeno waya Central Region lo Fantanian jeme ana ekome pe agbene koko kete Western Region ne oba ana ekome ni Eastern Region hu ke nyomai enumo ke ekome ni ji 51 Volta Region hu ne hu ni ji 9 Ashanti Region ke 59 nyomai enumo ke nehu ni Northern Region 11 nyuma ke ekome apa West paanyo low 8 apa East lehun paanyo a low 8 ni Northeast ekome gane ji no ni wana yejeme atwa muswefo ne wa kase ni bi ekome ye mambi adin ni anukwale shipamo tun akeshi ni kasemo eya kokura ehakome social distance lo ma ten blemo ni mwa waka jemoko no kete moko no wo sande gba ke mambi eya pepepe eya lojogba gbeme bua amehena keshitamo taboni eyo chuchue no ba pa fa yake mambi anwo awomi yake elane ye egbemo oye o egbemo oba pa ni fai ni gbela ni te ni sitamo amlin boni ni bo ani na kutu ye buko nke choko ke wonkome epefeo ebeingbe no wakame ni awo onyemi ko panyapanya awo okunyu ko panyapanya ahie mokoni neshi dano hoye wakane bala na kain dani ohoye kompani fai ne hia ne hia ngo dromo na keke ni nyena ko ye wasaten ye ganshona popa na no hie ye egbeme makpani fai nyenwone womi ina me ni nchi draft ni nka me gbasane ake o ni wo ba wota wodin lele nyeta nye de mbone shi draft na chi o oyemi lehun eyomi
ne wono ne tahe no bono otai kwa ene tamo denta na kata mini obanye wo fe ye ne hi esa akene ke draft ne no wo chio amro ne no akokocha kesamla asha amefe ameno and kwa draft ko ma no ehego na akpa to mo dokpo ko to se sana kokocha ni asha me mabu se na ke chio akwa na asha amefe amehi ni akejele hunu no ke gbiete pu na mehi agbi ojoba ko ni ke menyo ba chi draft ne ke menyo ne ameya meya no kwale ni amefo ameden ojoba dani amebo draft achimo ni wo am here what a book hu and kwale ya unto na akpa ni me ntwa ludu aka ata de mo ne shi ludu ametwa kwe dai se moko mfemo ke dai se jeshi ake bada bi dai se ko mi mo femo hie no ota de mo shi dai se otai sanitizer ni wo juo isani boke gbe na je dempe akachumo dai se kefie ni tumo ai mi ye ni nyeke chio ludwe ni tumo abe ludwe hie ake sanitizer ko achumo etu efe abomoden ake aba achumo ko ni ke meje ba twa ludwe meje na efe ni fu anyede akeka atwa ludwe mokwe na ake ekela ko ha moko enema yawa lockdown ne wo fe wo na ke wo iba fa ehia nke wo ifa ehia mini wo yo fe mo hwemo wo ba hwe wo aso awale ne ntako debo shi mi ye ni oba lo no ke wo bu ya mi ye ko gbe na no mu ma lo ni ke ba hwe ko etamo data na kan no etamo data wo neke awale ke nibi ne wo bomoden ake wo ba sha amehi emimbi ye wo ba tumu amehi wo de nche wo ba forwarding what ya me ko me hu wo ye Xboxes ke computer games no ke joystick ke game pads ke nibi ni wo fe wo ke show ni wo le ake ne ke show mo ne eku okome shiko gbe na mo kon ke wa hwe ni kaje na kan hu eku emenyo ni ashimple wole ni atwele nomo atwa ball ke ni bi ne fe yemi wo bomodan ke wo ke sanitizer ne ba tumo joystick game pads ne wo ba tumo fe eja ke ni jintra ni bi yahi agbene hu social media low plan mai anosande gba efa na pa eja keshi oya eko ohochumin ye te oko ye eko shika ofe na kan ye ona ke be ko me oke phone engmeshi ake egbe o fa na shi mashi ko ba ha mi ne bataye ne ole no ni he ata ole ni echon the was sanitizer wo bomodan ke wo mobile phone se wo ba tumu amehi atumu ake o conspace so hami makanedin o space en wo buo le hun sanitizer ko ayayi ni wo tumu e ko gbe na TV remote wo ko ni bi baba o ni bi straw to ye TV no beni o kwe oteshino mokunwe bachake le nwe kwadu konklo ni jin straw to interrobot ne wo many wo fe sanitizer ne ko ni wo ka tumu remote yo wa shashi e ko shanene wo masuma ke ne ko fa ya no ko bo na etile ha o inyeme ni yo choko makanye 5 yo no na chi na ni akeba ke ha wo ifamo meni na agba ike hanye efemaga wona gbani wo yo bi energy kaji wo akwa tele no wo be bi ene chocolate mom John Shen killers wona gbani wona bi energy aga wo nshi ehia ni lele wo ehia
ni kaji wa kwa other TV station ni wana aga ajaja ni bi ye jeme shi wo bi ene particular wana ekokra e bi na ke aba ajanoko e bi ene loji wana agba ni wo gba ona e bi ene kaji wo chumi ndogo abaja ndogo lego wani wana eko ni wo ki ahia e ba fe na agba kan wa kashi pa ke wo nshi ahia ni ndogo e ya no na kan yo ni twa ke nye blue kaji nye take gota nye take nye chen no eji na agba ke hanye yo ofane o ya no ko kemo ofane ya no ko kemo wote me kuma efe to nutu onu otu di government work won ya won ba o na fo maka nutu otu obi ana ga oba hia na eyin wo ruku ya be bia na o ga homo ba hia ni ke nkwansi agbege bi ye hia iwo obi ana te ameto wo fitin amete me kwansi ni wo nupa ni yo wo yin ba kwe wo ma ya ga wo choko shin wa wo yin bi 5 6 ga ni bi ona ni wa ya wo ba te ameto wo fitin wo pa fa wa onupa ni yo me ba ameba na mga mi ba wo choko wa ya ge ko kwa isi le gogbe mo probi be me kun ni amenye go we tafra cha me fi oni kan china me yusu si wo te me kun me choko ni mi wa fi o ye bi han wo je mi pe si wo choko titiri choko bf emi wa wo o pa fa no onupa ba kwa mi han wo fi yo no oyu one ke chon pa ne no onupa ba no ye wie mo si mo social distancing ina ye nyete an ina ye nyete ni makwanye fai ekafe wie mo keke ekafe plache li wie mo chefe noko ni nyeba fo fe mo eja ke hila eyemi ni o ba je bi enko ba na wo ifa makwanye fai fi o ani moko ye ni eje wa ni ake ilane eyelo o fe o la ge la ye ilane na yo le ye because wo ko BBC CNN wo ko Adazira me wo ko mi fe wo la ge la ye mi la ge ye ni me fe mo fe wo la ge ye no adusha dis se wo fe wo a ye si wo ru pa me wa wo ajaja ni ye ko ame ke ko ba chanche ke ko ba jerry ke ko ba shinani mi naji we mo ye na ga MPP bi ate na ame ke we mo ji ame yo ba o fa ne ma no fo no ye jeme shi mapa bo fa ke wa kan ni efe wo na agba shi mo hela ni ngbeme egba wo na no aye wo tui o fa ne ela ne ake ni bi ye ni sanu wo fe ni ela ni na wo ani ni kase mo ne ekoye ni ba nye ko aye wa bi do ju ba yo se ni wa nye o fa na mi no ni ya we mo pe ja ke ilani ehun ni ba ni na ke ni ken Salman na ke for di ken to fon as ta za di ni aga for ke ni mo na aban wa ko we bi ni bi na ka mo gbe ko be bi di la te ma ni mo ni mi je ni a che wo gbe wa je ni we stop o si be ni e ba le wona ni bi ana ojugba bo ni mi si no wo fe no wo fi o ti age wo bu ma lo noko mo ni mi je wona na ka ma je ni bi ye gbe ni wa mo me wa ni wo choko bi e no pa mi fa wa ni je onupa e bi e ene je PPJ ADC no ame gba ni ameja hu ko teke wochi no ni wo pe di yo kecho HOMEBASE TV anu ye yo ne e ba sha amede shi mo ni kase mo nta wo ni makwa ge shi eko nye le ekolo bibi ni sana fe ba fe na ke o ba yo no ko fi ilana ye ilana ni ba ni di COVID-19 ni ba ilana wa ni wo yo da ta ke ilan kwata ni bi ayin e di anu kwale shin asanitizer ke liquid soap ke groga ekobe wa bi kuma south ni too much ni wana wo MP ke Mr. Excellency Nana do danko akufaro wana amenutimo amebu wo abrekuma south akunta akokura wo ke wo MP se ni obe ko assemblyman se amba kwa wo ni elimi wo noko femu na ho ni eni wole na wo ni na kai leba ni na ba wo ni eni na ho e mi an shkomena ke ba bi eni ni sana ba wo mo gbin ke fo ke ni bi ka on kwa TV station se no wo na ka ja ni bi correct ni aho na aye je no na ho mo na akeba kenja ke lela ake leba ni akweme na akwemojogba aba akweme na ho ni eni na le na ke ni eni je na ke ni eni ba wo mo kombeto bo wa kunta ya brekuma south ne je MP ni je assemblyman atolo kusi le pege mo ne bo wa kunta ne ba ko ni eni e ba ko wo ni eni yeli ye bi eni yo o fine masumo no chon wo gbe ke no domoshi ye o fa na cho me ti philosophy de le papoko choko assemblyman yo assemblyman inake no poe o we bi e twa me den wa kwe meniji na agba ni yo ye choko ne
abe na gba ni ochokene jiake omonyewo ni president efa e ministry yake akeni ake wo hotumi ni akeni ake wo hotumi ni esa ni wodiopo ni wa atwo wo nuchumo ewo esa ke government efa provision e hawo government nchono gwa ke efa provision e hawo ni gbeno aba woni eni she won big question akashi and the government ya wa ake chokobi ni eni na aja wo hebe milo yo ni chwanke ni eni aja akeko shaku chokonye ba nakula no na me call ake ameka ni eni ba she won big question kwa ake keji moko ba aja ni je bi ene yo and te ba fe te ba le me aboni yo bi ene ke he ni sa ke ni eni aya wo fe won expect agashi keji akeni eni kombani akeba electoral area ko e bia ke saka na assembly member ejake le ekeme yo shi akenu chumo akeni eni anadumo coordinators ni wole ame na ma melewo no ni eni keja akeba ni 1000 pieces ka beja 100 900 ni shwo wole na meke ya ni chon akashi ni eni na baja ohio ya ke jefen aja ha me ni yo choko tumobeni enye mewie keji macha mewie mo no mbe bia na mewie sha ma yo dasna ba ke bwa ke ni eni eko share wono enle agashi aba ha me ni eni shi woje bia ke fa bia fe wo fe wala agashi ni eni na aja eko share bia yo owie mu ehye ni twan akashi ni eni share bia shi mo bia akashi aka kpo ke mlai eba ni abadomo no ni akakunhila na mabi assemblyman akashi ele akpo ke mlai na ekolo akpo ke mlai na no chon inle ahun akuchon bi na efeli shino ni won e ba la ke chokobi da ne ahien gba mi ake wo ye mla no ni eni ni aja ni no ewon ni ba ni wo hin wo shiam ni wo manage fiofie ekoshe won ni ake ni wole ake choko most of the electricity e abala ake shi nutumo ni wo chon hand to mouth no ni wo na nmene no ni wo yo no kajo ba chi wo na gbe enyope ogba wona no kaja na wake wonjepo ni won ya je akeni wo sumo alo wo buumla shino ko behia woni no ko behia e saka wo jepo ko ni wo bata ono ko woyi no kaji government he ko meni wona aka akeni eni ya ni e sumo ni wo ye na kamla no wo qualify yake je ni eni ne aho shimo na ke omo ke ni bia no wona ya he store to ye midi je ke ngme e ya na ko ye odorodi odo e ko be Ablekuma South no ke ina ke shi ojegbo Ford ojogba shi ina ene ema gbe oje shi aton pe mi ne won o se be dan o Ford e boni ma ebale ela de ba twawo ojo ejenje fe no ewo age Veronica Bucket na mo gba ya ge kaji wa ale no wo yen mam wo ne ata no ko we wo bo moden ke wo ke ko pe junction fe junction wo forward no be ni wo ne mba she bi ni fonde ne dan ni ma sheshian nakan so far ne na ke bono Ford ne wa no chon mo fe mo boni sani afode na ehi manya ma chon mo fe mo boni afode na ehi kaji o Ford e isa ga obo moden no fo oni jian e ojogba ko no Ford ko wa bia na o fo le ne ke ko wa bia te fe fine bona fe ni ila eko akaba pete ode yo na ka pepe obo moden o yura don yo beden je na boni pupa no yo ha shi nye ni chumo papakote no ye kolokun fiele gamanye me bua me hina ni ame ye jira kaba ha mambi ye jeme ni moni nyame ye kaba ji manye na adole ablade ni nya wokwa aboni inye na adole o fa no o ye pan no ye pan no inu ncho o inye akanye chuno ko papa nye o fa ne ta o tu engbe tetele hante ano pale efel ni eji ela ni ba wona ke
It's an more fame, okay, is outgoing. It was there. What Greater Accra, making Gandambi Manime. Okay, wait to hell. Okay, or you stay hell. You about to go. Or patron too. Ekomedi ni nke ni ekomedi justice na ya lesa akodie mensa. Ewo ibati wo ife. Ni wo pin oba hehe ni bi ni na so le boni makele ni ape etekete ni oba pe ekodi omo ekodi kinsiamo ekodi makre ekodi fo ekodi adele ni ekodi nu sashe wo ha mo pe mo ekomi ni wo ba pe fiele ni anokwale okudo ame fine ni wo jawo ha ye onu pai ke himeji ko blankai yo nye bomoden na pa yo wa jenwen le joy radon eshi ya ke ye fiele ni tumo ne se ni tumo konklo ye ni nye ba tun ye be na mi wo mbua wo ye na ko onu wo kwahe ni wo ba ya ni wa ye wo bua me ni wo ndo hu agbe ni wo ntu he ni inye o fa ne manye me ni ba o ba nye o chon wo ekume ekoji na tambia amanfro manye ekoji na tiche ajiman janwe otubro hu manye ekoji na woyifa na afotu ekanti manye ekoji na densua mama ya maya ekoji na abadensua dantra manye woyifa ekoji na abutia free ahanta ya denta manye ya kwekuma kutunshi yo inye nye chuno Radon inye anukwale koloko bi ke amenye sonye ni chumo ne wa no ameke amba pagba ke nye ba fe nye hanye amenye me ni yo he kokume ni kwale kenoko ya gba wona nchi ya ekweko shinye no matima benke ko nakan beka hu enwo wona hu akasi ni ne ameda wosi amenye soro no wo fie won da mi si atenu wo ba apo wo hwa anya he ni be nu wo to ha me ameyi no pepepe social distancing me ameje no ni pepepe pone kaponi anekwe wo he brodo ni na so studio o haye pa ni wo jira wo ha me hu wo gbe ni ne ko nwe 20 Ghana wo ke ha me inye nuchune anukwale ye odase inake blodo shia ni peteje me ye blodo jala ye ya me jala no sipalo epo ameya awo dando ba shiwo wo nga ye be phone name ni wale wo shi yo de Ghana man say chomi aka won ye odase ye man kokoro me ano de bi be ma hie mpata na afuame aka bo ha we kupo le wa ta wa dase aka wo forwarding odi enka wo po ka ko nu sinoni ngu ke ko o for die ke samna ke ko gbe no sanitize so de aka ko ba ta shwani de aka nyete ko owo ton ehu Tony no ba tani ake me je sinna le mena ake si ake no po ake ka we be driver ake manifeste here pe asko unji ake oyi me glass poko ba we ita no tumo mi nda ake mi en ko yi me glass here ni wo na ka no te kan mo ko nanna mi no nke a unche ke ke mi o ni
nsa ni fe le wesa no ofi okutu yala ehun eti akeneka bia ni hu ewa mom e pale ni ken ka omokojemi lo nyo ka to ka sha ba gbena nya yifio bona ke nya wo keke nya se ka fu apa ni be hwe ni amana fe yala wo min sagwa na manse fa ake no na ke wo fe wo jino ni wo kujila nena keke ete ke wonya cha no manya blao yao inye oyula don ko be shiga ke shia kwa mudro ewa don yo efiake ilane ni bane je blofe me pe awiye sheje gamen awi owula Joe Dakota blema Joe Dakota ni twa hearts twa house of folk ni bia ni kule America eyo elane no ni gbele ni fiake nye anale tohe ke areo ke yafu ke weku mefa ke afi loko nyongo ha nyongo eki nyongo enwo ni nketi shida afi eno yo bebie wo ni tumo ke wo bawa shi wo so chike wo ba kwa ke lockdown COVID-19 ye shika ni tumo gbefa te ike wo eye ehaten eke shi akwa mujro no ba mo wo mi ba ma shan show na anya ke ni bi ba ma sha sha me la ka tongo what is school e ba ni du mo school Kenya ko kra ATSS Kenya ko kra ATSS it a mass business in high school je me te school ka me ba me shan show na aba ke tongo bi no be ni what be ni no this university ba fo na bi ba